Nini maana imani? Imani ni sasa. Maandiko yanasema siku ya furaha ni leo, wakati wa wokovu ni sasa. Unapoishi kwa imani, maana yake unaishi katika sasa, na Mungu wetu anafanya kazi katika muda mmoja wa milele unaoitwa sasa. Our God live and operate in one eternal time called now. Na sisi kama watoto wake, tukitaka tuishi kwa imani, tukitaka tuenende kwa imani, kama ambavyo Mungu ametuwekea kwamba ili tuweze kuhusiana na yeye na kuishi hapa duniani tunapaswa kuishi kwa imani, basi tunapaswa kujua kwamba kuna muda katika imani na kujua kwamba muda wenyewe ni sasa. Maandiko yanaposema kwamba faith is, yangeweza kusema faith was, lakini sivyo. Faith it is not was. Faith sio wakati uliopita, imani ni sasa. Maandiko yangeweza kusema kwamba faith will, lakini sivyo. Maandiko yanasema faith is. Kwa nataka hiyo uiestablish katika moyo wako, uishikilie na uamini kwamba imani ni sasa. Unataka kuishi kwa imani, inapaswa uishi katika sasa. Faith it is now. Ukisema Mungu ataniponya, maana yake unaamini hajakuponya, wakati maandiko yanasema kwa kupigwa kwake umepona.